Vinski turisti su u Šumadiju oduvek bili dobrodošli i uvek će biti dobro ugošćeni. To je zapisano u genetskom kodu šumadijskog domaćina. Naravno, uz vina koja se mogu probati na propisanoj temperaturi, sleduju i specijaliteti pripremljeni na tradicionalne načine. Vinarije u Šumadiji predstavljaju idealno mesto za odmor i za beg od urbanog života. Boravak u njima iskoristite kao priliku da se oprobate u vinogradarskom životu iz prve ruke. Šumadija pruža toliko sadržajan program da vaša vinska tura može trajati od 1 sata do nekoliko dana provedenih u obilasku vinarija, koje se sve nalaze u krugu od maksimalno 50 km i na svega sat vremena vožnje od Beograda. Na tom vinskom putu kroz Šumadiju upoznaćete i prirodne lepote predela kroz koji se prolazi, kulturne i istorijske znamenitosti kojih je Šumadija prepuna, tradiciju i posebne karakteristike vinogornog područja kakvo je Šumadija, ali pre svega ljude kakvi se sreću samo u Šumadiji, iskrene i čestite domaćine, vredne i gostoljubive žene, veselu i razigranu decu. Šumadija će vam prirasti za srce i zauvek ćete nositi sa sobom. Dodatni povod za izbor vinske ture po Šumadiji i posetu Topoli je svakako i njeno kulturno-istorijsko nasleđe. Sadržaji koji decenijama unazad zadivljuju turiste iz čitavog sveta zasigurno će i vas ostaviti bez daha. U pauzi između dve vinarije nezaobilazno treba posetiti crkvu Svetog Đorđa i mauzolej na Oplencu, kuću kralja Petra I, koja je pretvorena u galeriju sa stalnom umetničkom postavkom i predmetima iz vremena vladavine dinastije Karađorđević, zatim ostale vile na Oplencu, Vinogradarevu kuću, legat slikara Nikole Graovca, Karađorđev grad i manastire u neposrednom okruženju Topole, Nikolje, Blagoveštenje, Petkovica, Voljavča, Vraćevšnica i Ramaća. U Aranđelovcu se nalazi izvor, hotel visoke kategorije, pećina Risovača, izvori lekovite mineralne vode i čuvena Bukovička banja. Ako se pak uputite u Krnjavačko vinogorje, Smederevsku Palanku ili Veliku Planu, prilikom obilaska tamošnjih vinarija obavezno posetite manastir Koporin, crkvu Pokajnicu, Radovanjski lug. Obilazeći vinarije Kragujevačkog vinogorja možete posetiti memorijalni kompleks Šumarice ili posetiti neko od brojnih domaćinstava u okolini koja neguju staru šumadijsku tradiciju. Pitajte svoje domaćine u vinarijama. Oni će vam sa zadovoljstvom preporučiti sve što vredi videti i posetiti u svojoj okolini. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.